Iya
cerik, nak kelik-kelik, nak tua-tua ni cuma sing bidang bangun, cuma pekerjaan lawang. Oh, iya. Pas. Nah, coba lo kini. Kegiatan ibu ke bapa noleh cening teko mai. Apa ada? Kalau teko jam cening, ya ada luwe mungkin cening yang melaksana apa mai. Nanti dari orang kini. Betul. Mungkin apa? Yang terbaca mana kan guru pengajar ini. Yang mau beri kajian guru. Benar. Oh, ini itu biar mulai mas belian mas batang yang sami sertifikat pedagang gobrak. Ini mana deh? Merasa kewah bapa nabi rawas jenenge. Tekan jenenge mai dan tujuan jenenge mai ni sidut kadang kepo dan bapa dadi jak sakit suku ngeder atau berano raja mole-mole ke bapa apa akhirnya nyet jenenge ni. Hati balik kori tapi balik guru kadang berdua ongko istri. Nah, pas. Sila aku baca. Dia Kusumo Sari. Kusumo Sari. Nyat jenenge? Kian. Udah kewa-kewa. Ding. Ini pebagio kenah bapo. Kin ke mawe nan kita. Bapo ngelah panak bajang dan pena buko ibungo. Sedang kemana panak bapo jadi liu pemlilengan kumatak sido pangidayang isap sare dia. Itu bagio kena ngantok cening yang nipun pang sido ketemu kin panak bapo. Itu materi guru, yang sampun guru bidayang oka guru ketikian. Apa yang melakukan Dati. Kami baru. Bakal modern ini aja. Mas, boy. Nade malu deh bapo kedo bapo sing ngawang di. Ilangan malih kantun. Nadani kawasan kali penduduk dikulitin orang kucing. Berapa kali jodoh? Ampun lagi. Dia ngapa kedo? Ada jero dulu manuni. Pasar berak, uyahan berak, makuan berak, pamoran berak, sorok berak. Amon bapo geno tuh. Riki kantor repot sama. Oh, kalau ada orang ini, sing bisa mati tetap uyah bapo ini. Ampunan sedonan, pangehe doku malah biasa bukan ya. Iya, gua gitu jeung lego bapo nrimo. Nggih. Kewalo pangsing bapo jeung ngemem ngemang kodan cening di kakang panak bapo malu kaum bapo. Oke, sudah. Sabar.
Dani buka raos jenenge marep don pangsida jangkep melawan pianak bapo itu semua sakit Dani melawan jenenge kan yen unduk tujuan jenenge pangsida jangkep melawan pianak bapo ini lega usan bapo nrimo gimana sen bapo nyidang isin ni penidih jenenge apa sedang yen mawe nang kete pangsing bapo tuwa peleh mapan ni panak bapo ni dah longo panak bapo ni suka jangkep bapo jatuh kamar bapo melawan bisa Onne akan dimenjenguk. Iki nih. Aman. bro kengken Lo kita matok ke buru. Kita kedua sokak. Tadi kok gini benar kamu. Iki. Jalan mantul buruan. ni Ratu, kamu di selapo, ini stok gelap udah kamu mantu. Gelap di apa? Wis omong, bak kesugihan sing bak kesugihan sing semua benjung. ini Wah, taman yang jangan itu masih cinta. Emang cinta kelama? Sawan ini cinta kelama. belang ya jeneng raos kabian jeneng munyang anake ulat ken kewirian ulat bikin ngado berana nu masih nak ada lacur jokone yo lacur kan ambil yo gitu nu ada gitu sing calon sesuatu jenenge kengken raos bapo mare kengken raos bapo mare pangsing bapo tuwa peleh tak suka jangkap pembapo pianak bapo Nah! Bet, yang kene raos guru nih. Sak mako guru, mulo sing teman kene. Nah, sing teman, bapak guru pasti kok ngejangkep lo. Nina yen kita peleh penjening rimo raos bapo yen ke bapo nang kita taen bapo ngurang ni nistang kodam jenenge dan Nah, kene jadi tak. Bang guru dia sing kene, dising bang guru, ya masuk. Boleh buat, ya baik bang. What's up? Sok nyari. Wah. Cuy, macam-macam. Boleh. Wah, manu. sapa sira terus sing ada lenang panak gede gedampal ni madan ni bayan buyang mula setate bapo boleh tuli bapo punang mula setate mai orang haro di Jakarta sing awang tate keramo susila ning gelego dadi manusia kan Ini pengawas. Biar sampun itu, bang yang titian daging kewirangan itu lihat. diolas papam ini dosen jening patas timpalin ya kalau jening mewawas panu kengken pejalan dia ini bako jadi merangkak terunduk ke Bisa makin satu nanti. jadi ini kalau tulis Yang awal sekali ini. makin mainkan nangsor gue di kok benar-benar Bang yang titian ada di bersama Gunung Kawi diolas Dari satuan Papua aja mengejar pengayah ini